svaki rat je bol, svaki rat je težak. I u svakom ratu svaka žrtva ima ime, ima prezime, ima oca, ima majku, ima sina, ima unuka. Ima mnogo razloga da živi. A rat onemogućava da se taj život nastavi. Lojalni ovom narodu i da ih usmjeri. Enos, ne volja ovo. Jaru. Eno ga ne mogajte staviti onda. Wake Up Europe 92. mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Na plakatu ovome vidimo da je zapravo Evropa uspavana ljepotica, jer u naše vrijeme ne samo da nam nisu dali da se branimo, nego su zaista i gotovo su jedva činili nešto diplomatskim putem. I nadam se da Kijevljani neće iskusiti onakvu opsadu, ali vjerujte, i tada ćemo preživjeti. Роддом. Ajde, Sabri, otjeraj kamin, ajde. Molim vas, budite veoma strpljivi. Samo malo. Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu. Svi koji žele da napuste. Proći će, sve će proći, svako zlo prođe. Svijet, nažalost, posmatra isto onako kako je posmatrao i zlo u Sarajevu, sa obećanjima, sa nekim mrvicama nečega što im se daje. Ne, ovdje treba biti konkretan. Zlu treba reći da je zlo i odgovoriti na to zlo onako kako zlo to i zaslužuje.